Sad, Zulfo? Poslije dijelbe Murata i Ujkana. Ujkan je ostao u Piskopovcu. To su Beganovi sinovi, jel? Murat i Ujkan. To su bili, Onda je Murat s njegovim sinovima otišao u banju Pozarsku. I dole se naselio, dole su živjeli izvesno vreme, a poslije ubistva Hamid ste ubio nekoga komšiju u banju. Hamid, Muratov sin, jel? Muratov sin. Najstariji je bio? Najmlađi je bio. Najmlađi je bio. Kom je ubio on? Ubio je nekoga u banju, ne znam ko je bio, uglavnom musliman je bio Sahih. Jesi bio u zatvor, ali pobegao? Nije bio tapu, to je bilo za vreme turskog vakta, sad se premeći odavlje u Džemu Drago i nikom ništa. Poslije iz banje su se premešćili u Jošanicu. U Jošanicu? Kod nekoga Adža Ibra Plojovića u Jošanicu, on je naselio, bio na njegovo imanje. A Murat je umro u banju Pazarsku, otprilike. U Pazarsku banju, tako znate, jel? A sinovi su mu poslije otišli u Jošanicu. Gdje će biti Muratov groblje? Ne znam to. Pazarska banja, sigurno. Pazarsku banju, otprilike. Tako znaš ti, to misliš toliko tako. znam. Poslije u Jošanicu tamo su se, oni su čipčije bili kod toga Adža Ibra. I ti su se Plojovići i Dupljaci pobili između sebe, tako da su Plojovići ubili nekoga Dupljaka tamo. I taj je Ibro se pobratimio bio sa Rameslir Arifom. Oni su pobratimi bili. Onda on mu je rekao, kaže, slušaj brate, da ti uzmeš fino ovo roblje tvoje i da bežiš odavljen, da ne bi slučajno i vi u ovu klopku sad upali, da izginete ni krivi ni dužni. Oni su poslije... Je li Murat prvo umro? U Joku banju Pozarsku, nije on došao u Jošanicu. Nije došao, tamo. Poslije su to oni iz Jošanice otud preselili u Sebečevo. U Sebečevo ili u Piskopovce? U Sebečevo. U Sebečevo. U Piskopovce se nijesu vrćali. Nisu, Arif nije. A Ujkan je sve tamo bio. I ta isto Hamid. On je poslije opet ubio čoveka u Golo brdo. Ko, Hamid? Hamid. Zašto je ubio? Tovario pa prađe, ovija Novalić, ali ki Dupljak tamo. I on ne iđi, šta radiš to? Tovarim ovo, pa znaš ti čije je ovo, pa prađe, vala, kaže, ja znam, pa šta radim? Baš me briga, kaže, ne da... Jel te briga, vala, jes? I on izvadi pištoli baš tu kako je on, one stojio, te gazi, ono pa prađe. On mu ga donesi i on se onoga pa prađe i dolje. Bez niđe duše. Ojde. I poslije oterali su ga u zatvor. Hamid. U Mitrovicu je umro, u zatvor. U zatvor je umro. U koji godine je to bilo? Opet to bilo za vreme turskog vremena. Turskog vremena. Otprilike neđe tu oko, pošto je Miđo 12. godište bio, to ti je bilo neđe oko 17. 18. Oko 20. godine. I tako se to završilo. Tako, to znate. U ta zatvor je bio Rahmetli Mustafa i Hamid. Od njih zajedno su ispod bili i oterali. Mustafa, koji je Mustafa? Mustafa Čamilov otac. Mustafa iz Gologa brda. Iz Golog brda, Mustafa. Čamil, koji Čamil? Čamil, otac Hazbov i Hamdov i ovija svija reda. Od koja familija je bilo oni? Ovo deca njegova, neka su tu po Pozaru, neki su pomrli, neki su... Razumem. Nije li on, Novalić nije bio, jel? Novalić su ovo... Mustafa kaže. Mustafa Novalić, bre. Mustafa Novalić? Medo, Mustafa i... Iz Sremanović. To ti je tako bilo. Ovaj je poslije umro u zatvor, tu je uzdo Mustafa je donio njegov sad iz zatvora, Hamidov sad.
Kažu da je bio zlatan, ne možete mi verovati kako je bilo, ali se tako priča. Pa, poslije su... Ovi su poslije u Sebečevo ostali, nije su se više pomjerali niko. Je li bila naša bjača Elmaza starija od Arifa? Elmaza, ne znam ti to reći. Ona je od Brbuta. Od Brbuta, znamo. A kad vidimo to nišane u mezar? Ne znam. To ne znam. Ona se viđa ono ima onda, nije ono, one nišane nije baš to tačno zapisano. Tako su mislili i to su pisali, jel? Jer jedne nišane uradio Remerži babo, jedne Veljo. Majki je Veljo uradio, a ocu Arifu je babu uradio te nišane, pa onaput bio ona kamen, ono obično, ona to cilaž. A sad nije kao ovdje mermer pa da se to ukrasi u decu. Znam. Hvala vam što ste objasnili nama.